Kani kerobu jingnya, ya kejalan macam nolor kata kajing duna jong ki IAS, ada pipai, saya kejalan ki pak Hamrit kum ke Manipur, pak Nagaland, ki Beladan, lah kajong ka separate kandet, kitam kum pak Hasan Khandringut, kajing don jong ki IAS, ban ya kejalan macam Nah tak ada perari baik ada pimpet, ya ki IAS ki jongi, ki babat, ya kakandang Commissioner Secretary Sidrong. Nah ya keren principal secretary, additional secretary lagi, ya haban bat adu nyo prateri way ke department. Sakut lut kilat kendroy, sakut lut kikam, haka jela ka jom. Ladawa na kapor sa kapor, kan ay iya kata ni klub sebelah i dan burung, bagi taki MP beran burung ni jongi, ki keren ni kata haka dor bapak parlimen mo jom. Kajing dawa ban penrung ya ketin pedang ke jongi. Ketin kasih, ketin sora ke bang ikon, haka kerdit ke bopra mentaruh ke dan satem. Sebagai kejing terisitom, jom ke kasih la top society. Sebagai kejing le yaki kejongi kubisen pahalang. Hanong ba selong ila yaki, hadali ru ila yaki. Mereka bososi kalau bahadu ta ompat senalah berpenurut. Omtang kata para ribet, kawai nakimat kibaban kiaba. Ya kebangi hapan ya berkat bun sin aswa bandrai hakan dia kenti ke pemeta kadi ya kejing temu ban perkelano ya kesip sedul kadi kejing temu ban perkelano ya kesip sedul kabadai ka constitutional provision na ka anba ka penmi ya ka district council kalau ka aka ka mat ka balaban ha yang ni haka jela ka jongi hakini kisau kisan tali kisnen Pasorkar India katarwa ban kela ya kani kesip sedul ngimla banlen kidan kibenta kibabha kidan ru kibenta kibom yadeng dur embat ni ya ka KHDC lay kila tarwa hana bantum nominate MDC omdai shu do briu ubadai na kajai penriu khasi jankia hana ha bantum angut la bandai garo la bandai karbi la bandai mono rumtir harakin tumno angut ngila persyak kadon sakawai ke bakhama susu kiong bapo meklia en wekno ita ki dorbar snong but en bujlino ta kita ki village council but ki municipal council na posol kiai kita ki village council para ribe ki village council kinde kita ki snong thamai ya ka ba ka jinga phia snong en ken kli kumba phia konsulsi kabamut lada sim iwe snong ar hajar kemut haperlang ar hajar mane tambelung malai kata sai snong kamlong syuk kumbalong kata ba kejing ai snong kandai kum kibiti ke dustur ki jong tomundur mengi ladam don syuk kita kirang ba snong ladam don syuk kita kiwahe snong ba kidor ba snong kanjia ayu ya kabiti ke dustur ladalakut kini kidor par trai ni kamdon jingmut syuk ya kata ka jingdon jongki doloi kamdon jingmut syuk ya kata ka jingdon jong sim kirang ba snong mata la job election de sim sanat naki no doloi ni seti ke sim sanat no sim nani no lomdo nani wahdada nani no sirda lada kawan kata ke village council ke sanat hapsim na DC office dan lahi batang yeda ya gabiti ke dustur kata ka ni jing temu jong sarkar India hari kidon susu saki pasti ke bangampuak berjer ki keteng ki jongki angakrai pela de BOI pela de tip ki ong hana baya bujlino ya kani dak away ke bentar hana ya penduk pendam no ya tanga diskonsil kalau ke bentar ke bangim la ban pedien lada kaduk ke diskonsil ke mau kini kidon par trai ni barok kisadu dangdon ki doloi dangdon ki sim dangdon ki wahadadar dangdon ki lendok ba ki sirdar nomor baga district council kadang-kadang lada lajak no kani para ribi kini ru kin jalan bat kata ka de jingma ka bakrau ka ban ap ya kani bakajak ni bojong tiladangin simkia ladangin listing banongin tre bandajit MP hakani ka por ka banta lada jia ba sarkar India ka thom na ka bor ngin keno yano kumboong Kiristan bahak election ada pintre bani tebul hidu no ya kahok bernujor bani ben komplit
Abang film macam legit. Yang lain pandai komplain. Dan don jengmut hin. Kadau sebab sim kia yang kena kau. Kalentiat ke bakum ke celah berkajak berum yang saya tengku akhirnya kisni kalau ke AKA ke bakia tu kata-kata. Ngamtip Piyapok West dan Kahil kalau kumno hari ngalai kendu ya ka seng jong kidong seng school SSA. Hapo kidong ke tan jongi bat kumjur hes kasel. Kila smoki adu kata-kata bahabadan kidong ikai SSA ki basong tight no. Lani ki balayo no nakawai ke kam ki resign no. Ki bobon ki SSA school hadu mentaki melacuk bentung ki kidong ikai. Kadau kajing bom laksu kalau namar bakata ka sorkar India kalau nang penrit ia kata kajing mang tingkai kini kisah school macam ni. Ladakan poin ke poin nasi baka sorkar India kan penduk no sendan yang kena ke program kajing keli kalau kan jia ayu ya kini ke school macam. Kan jia ayu kini ikai atau kidang ne kan jia ayu ya kini ki kena school ki bawa pulih. Kini school kajing maru ka ap ya kini bawa pajak gitu macam. Kidang dan sibun ba kiwai kiman. Kibala kata yang asimet kebang ngahapan rai benda kun. Kimat kibala penlong yang para ribi mengenai kun yang kini election kalau bangamla asu ben spekai. Ya kata kajing syak tombor jong kini yang merit pai hakaleng jong kari India. Kini yang merit pai kantam kanam kristan ngiyoi kalau syak tombor kini yang barok kei kebajah Manipur kalau kei kebalesi minum day ban kelet show aga jingim le jong da kispa taligi mane la sya penpra da kispa ngot la sya tombor ya ka jingai la thom na ka bor da ka jing thumu ban penduk ya ka akaleng jong kari India piyo snow ya kata ka jing sya tombor jong kita ki missionary kadau tenrai kalong bakidon simun ba kita ki an ke bohong imalak temen rumpui bene ya kapa kata ka sorkar jelah hakaleng dari India lakan sensar ka BJP ne ka sensar ka kongres hukum ju ki wanra ya kita ki anti ka version lo ki bobu jing ya ka jing mani belai lak lut hakaleng dari India da kalamia bro hable affidavit habis pancing bet no magistrate da paklam ta la siapa sitom tikum kita ki an bija Hasam dan men arlai tayo ka Assam Legislative Assembly ka pas ya takaan kong balada pipen kia ya kibru ki bapang lani pinduai nanta ki bapang di basitom en Kenya ta kung ka kam ai sud ai krei bat ka kam le bertong kung kita kelajia tang hasenda jong ka jelak jong gariti peniaikan jong kari India ka om te ka om bahaga jelak jong kari India kan don Ohaka ri India hebar kawai kandon kata kajing mani belai lain hari mentah nyim isu lagi babun gijalah kajing mani belai jong kini am ripat keladai hari kajing terang kajing angnot jong kini am trai muluk ke jongi kum kaseng kasih senrai penrung no yang kata ke minority status lani penyo yang kata kajing itu gerbang daka Ministry of Minority Affairs ban bang tingka ban yarap ban pendek pensa kini am trai ni kalau ada kajing terang kajing angnut ban kajing dawa kepala selem ba meri hadu menta ngimpat sem layoi bekan urlong tadi kajing terwa kajongi lada hibit yangi ban pa ya kan ni kekan hun kajongi bat yang aku mu kostom sati do babo parlimen ngan pen snow ya kata hak sorkar India bakat kongu kani